zaista, ja sam knjigu Ono što ostaje uvijek ljubav je počela pisati u trenutku u kojem je moj tata s ovog svijeta otišao na jedan vrlo traumatičan način preko noći na mojim rukama, a sve je s njim bilo prije toga u redu. Dakle, vrlo je to bilo šokantno i zapravo dogodila se čudna neka stvar da sam ja stalno čula rečenicu piši, bit će ti lakše i nisam znala zašto bi ja to trebala pisati, ali sam se srećom odazvala tom glasu i počela sam pisati. I prvo sam pisala stvarno zato da sebi pomognem, opisivala sam kako se nosim s tom tugom i tako dalje. I onda kad sam shvatila da mi pisanje pomaže, da se zaista osjećam tako kao da je nestao čitav svijet oko mene dok sam pisala, onda sam razmišljala o čemu dalje da pišem i odlučila sam pisati o svemu onom što sam kroz život naučila, što mi je pomagalo, sa nekakvom idejom da to ostane u kompjuteru za moju djecu. Međutim, onda se dogodilo da je moj muž pročitao to što ja pišem i rekao je ne može to ostati samo ovako tu. I onda sam poslala rukopis na adrese 3 naša najveća izdavača i svi su htjeli izdati moju knjigu. I onda se dogodilo, evo sad će biti u 6. mjesecu 5 godina od kako je knjiga izašla, da je knjiga cijelo vrijeme jedna od najčitanijih knjiga, da ja dnevno dobivam mailove i poruke ljudi šta knjiga ljudima radi i kad razmišljam o tome osjećam se zapravo vrlo ponizno jer ja sam tu knjigu pisala za sebe. I ideja da je iz moje tuge nastalo toliko radosti, ne samo moje nego i mnoge neke druge i da me to dovelo do svega ovoga što danas radim, da me dovelo do nečeg što mislim da je zapravo moja životna svrha, zaista. Iako sam jedno vrijeme mislila da je moja životna svrha da samo ljude zabavljam. Onda shvatiš koliko je zapravo sve toliko savršeno isplanirano da ti pamet stane. Da, je, ali treba je trenutak da se probudiš i da to shvatiš i da to spoznaš. Ti si hodajuće svjetlo u svakom smislu. Dobro. Pa da, mislim, i kad te se sluša i kad se s tobom razgovaram, strašno si pozitivna i ono što uvijek naglašavaš da stvarno dobro je sve što nas čeka, što je pred nama i što god da nam se događa trenutno u životu ima svoju svrhu, razlog. Zašto i zbog čega. Ali sama si rekla imala si veliku tugu i dopustila si biti tužna i tu bol osjetiti i na kraju kraja proživjeti i doživjeti radost iz svega toga. Da. Gle, ljudima ti je jako teško, pogotovo u ovo sada vrijeme kroz koje prolazimo, čuti tu filozofiju da je uvijek i u svemu samo dobro. U ovome trenutku i ispred svih nas. Dakle, kada to kažeš nekome ko sada proživljava užase, taj neko bi mogao s tobom ući u polemiku oko toga. Međutim, ako sada... Dakle, ja sam gledajući sve svoje teškoće koje sam prošla u životu, a za one, ne znam, koji ne znam, meni je 12 godina umrla mama, sa 39 godina imala sam moždani udar, kad sam imala 41, dakle, umro mi je tata na rukama. Dakle, ne znam, recimo 2 godine nakon toga mi je umalo sin poginuo, koji je sada dobro, hvala Bogu, on je savršeno. I dakle, kada imaš dovoljno želje da samom sebi pomogneš i kada kreneš analizirati sve ono nešto što ti se dogodilo u životu, ja vas izazivam, svi koji slušate ovo sada i koji mislite da sam luda kad vam kažem da je u ovome što vam se sada događa nešto dobro, izazivam vas da se sjetite nečeg najgoreg što vam se u životu dogodilo, nečeg stvarno teškog, nekog otkaza, razvoda. Sjetite se tih situacija i sjetite se kako sada, danas gledate na to. Kako danas gledaš na svoj razvod? Da li na svoj razvod danas gledaš možda kao na situaciju koja te odvela nekim drugim smjerovima? Da li možda gledaš na to, da nisam zapravo bila u tom braku pa ne bi imala tu djecu koju imam? Da li gledaš na svoj otkaz tada kad si prolazila kroz otkaz, razmišljala si o tome da je ovo najgore što ti se moglo dogoditi, da kako ćeš sada, da nema novaca i tako dalje. Ali danas kad gledaš na to, sjetiš se da ne bi danas radila ovo što radiš, da se tada nije dogodilo to da ono nešto što više ne funkcionira padne. Pogledaj prirodu.